mbasuza mbifuriza komeza kugira ibihe byiza murere hose mwe mwese mukurikiranye eSport TV Rwanda kana akanyaka makuru y'imikino agiye kugaruka cyane cyane akibanda ku rupfu rwahoze ashinzwe ubuzima bwa buri munsi bw'ikipe ya Gasogi United ari we Nibigira Patrick, ndetse ntago ari ibyo gusa turuze kureba, turaza no kureba ku musore Mazimaka Andre wakinaga ikipe ya Rayon Sports arangije gusinyira ikipe ya Gasogi United, ndetse tunza kureba ku musore Rukundo Dennis wifuzwaga cyane ikipe ya Rayon Sports nawe warangije kongera amasezerano mu ikipe ya Police FC mu gihugu cya Uganda, ndetse turaza kureba ku mugabane wa Afurika amatransfer akomeje kugenda avugwa cyane cyane ku mutoza Milton Micho warangije kugirwa umutoza mukuru w'ikipe ya Zambia cyangwa se Chiporoporo, ndetse hari inshingano zimwe na zimwe yagiye ahabwa nko kuba yakarifa ikipe y'igihugu ya Zambia mu gikombe cy'isi ndetse no mu gikombe cya Afurika. Ibyo byose nibyo tubize kureba ku mugabane wa Afurika, naho ku mugabane w'Iburayi turaza kureba mu mashampiyona agiye atandukanye. Mu gihugu cy'Ubwongereza byarasobanutse ikipe ya Manchester United n'ikipe ya Chelsea nizo zabashije kugerekeza mu mikino ya UEFA Champions League nyuma y'uko ikipe ya Man U irangije ku mwanya wa gatatu na ikipe ya Chelsea irangiza ku mwanya wa kane. Ibyo tubaza kugaruka no mu gihugu cy'Ubutaliyani, ikipe ya Juventus arangije gutwara igikombe ariko rageretse hagati y'umusore Cristiano Ronaldo ndetse na Ciro Immobile bari guhatanira urukweto rwa zahabu rwatsinze ibitego byinshi hamwe n'umusore witwa Robert Lewandowski wo mu gihugu cy'Ubudage cyangwa se ukina ikipe ya Bayern Munich yo mu gihugu cy'Ubudage. Bose nabo bakomeje guhatanira iki gihembo cya Soulier d'Or cyangwa se igihembo cy'umukinnyi witwaye neza mu gutsinda ibitego byinshi. Reka tugaruke mu makuru yacu ku buryo burambuye mu kanya gatoya. Kuri wa gatatu ku isaha y'isa 9 nibwo inkuru y'incamugongo yabaye kimomo cyangwa se yasakaye mu Rwanda hose itangaza ko wari ushinzwe ubuzima bwa buri munsi bw'abakinnyi mu ikipe ya Gasogi United ari we Nibigira Patrick yitabye Imana nyuma yo gukora impanuka ya moto yagonganye n'imodoka hari imbere y'ibitaro bya Kanombe. Uyu mugabo cyangwa se uyu musore akaza kwitaba Imana cyane cyane ko nta n'umuryango yari afite cyangwa se yari atarasha ko yarakiri ingaragu. Nibigira Patrick rero yarasanzwe ashinzwe ubuzima bwa buri munsi cyangwa se team manager w'ikipe ya Gasogi United. Uyu mugabo cyangwa se uyu musore akaba aratangiye mu ikipe ya Gasogi United mu mwaka wa 2017 kugeza uyu munsi muri shampiyona ya 2017-2018 ubwo hatangirwaga umushinga w'ikipe ya Gasogi United yatangiye yitwa Unity FC de Gasogi. Ariko uyu musore cyangwa se Nibigira Patrick ni ibintu byinshi byagiye muranga cyane cyane ko atabaye team manager w'ikipe ya Gasogi United gusa, kuko nk'abasanzwe bamuzi bazi ko yari komiseri mu basifuzi hano muri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda, ndetse n'ibigwi byinshi Nibigira Patrick yaragiye afite haba mu Rwanda ndetse no hanze, cyane cyane ko ni izina ryawe maze kumenyekana nyuma yaho umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United mu minsi yashize yaramaze gutangaza ko Nibigira Patrick ari umwe mu bantu bakomeye mu ikipe ya Gasogi United ndetse bafite n'uruhare runini cyane mu iterambere ry'uyu mupira w'amaguru haba mu Rwanda ndetse no mu ikipe ya Gasogi United by'umwihariko nyuma yo gutangiza umushinga w'ikipe ya Gasogi United. Amakuru y'urupfu rwe yagiye ahagaragara ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu binyujwe ku rukuta rwa Twitter. Gasogi United yagize iti umuryango mugari Gasogi United ushenguwe n'urupfu rutunguranye rw'ari team manager wayo Nibigira Patrick wazize impanuka. Gasogi United yihanganisha umuryango wa sportif bose muri rusange. Umuyobozi wa Gasogi United Kenise aheruka kuvuga ko Nibigira Patrick ari umwe mu bafatanyabikorwa b'ikipe kuko yagize uruhare mu ishingwa ryayo ashaka abakinnyi bakiri bato. Nibigira yabaye umusifuzi w'umupira w'amaguru mu Rwanda anasifura imikino ya shampiyona y'iciciro cya mbere. Yarasanzwe kandi ari mu bakomiseri babari ibihe byakoreshejwe n'abasiganwa mu marushanwa yategwe n'ishyirahamwe ryo mikino ngororamubiri mu Rwanda RAF, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa riri mu bifatanyije na Gasogi United n'umuryango wa Nibigira Patrick. Mu butumwa ryanyuje ku rukuta rwa Twitter ryagize riti Ferwafa ifatanyije na Gasogi United mu byago byo kubura team manager wabo witabye Imana mu masaha atambutse. Twifatanyije kandi n'umuryango mugari w'abakunzi b'umupira w'amaguru muri ibi byago by'umwihariko umuryango wa Patrick Nibigira. Imana imwakire ubwuzu bwayo. Hanyuma tubibutse ko n'ubundi uyu Nibigira Patrick ni umwe mu bantu bagize uruhare cyane mu izamurwa ry'abasore bakiri batoya
mu ikipe ya Gasogi United nk'abo bose yaba abakiri kuyikinamo ubu ngubu yaba bayivuyemo, dore ko ni umugabo wari ubashywe muri iyi kipe, ni umugabo wari ubashywe mu gihugu cyose, dore ko atari muri Gasogi gusa yaciye, kuko ahantu henshi yagiye aca mu kazi kagiye gatandukanye, haba mu ishyamwe ry'imikino ngororamubiri mu Rwanda cyangwa se rafu, nk'aho yabaraga ibihe byakoreshejwe, haba mu basifuzi b'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, hose naho yagiye aca. Maze rero Imana yamukunze kuturusha. Reka dukomeze kwifuriza umuryango wa Sportif gukomera, ndetse n'umuryango by'umwihariko wa Gasogi United ndetse n'umuryango wa Nibigira Patrick, twifurize gukomeza gukomera kandi tubari inyuma, tubafate mu mugongo nk'abanyarwanda bose, ndetse iki by'umwihariko nka Sportif bose tubahaye gukomeza gukomera, kandi Imana imwakire mu bayo. Tukimwe ikipe ya Gasogi United kandi tutarayivamo, tugiye no makuru wenda agiye atandukanye ari kuvuga muri ikipe, nuko muri iki cyumweru cyangwa se mu minsi ishize nibwo ibinyuje ku rukuta rwa Twitter ikipe ya Gasogi United yatangaje ko yamaze gusinyisha wari umuzamu w'ikipe ya Rayon Sports ariwe Mazimpaka Andre mu gihe kingana n'umwaka umwe akinira ikipe ya Gasogi United mu mwaka wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda 2020-2021. Uyu musore rero bikaba yasanzwe akinira ikipe ya Rayon Sports, agashyazwiho cyane ni imikino 18 ya clean sheet cyangwa se yakinnye mu ikipe ya Rayon Sports atabasha kwinjizwa igitego na kimwe mu izamu yiwe yarahagazemo. Akaba yatangaje ko byibuze yifuza ko mu ikipe ya Gasogi United yazamara noneho imikino 20 nta gitego na kimwe kirinjizwa mu izamu rye. Sazabigeraho byose no gukora cyane, reka tubihanga amaso. Ariko akaba yanatangaje ko nta kintu kimwe azigera yongera kubaza ikipe ya Rayon Sports, cyane cyane kubijyanye n'umushahara ikipe yari mufite cyangwa se imyenda, yaba imishahara yari mufite cyangwa se bijyanye n'amaprime de match itigeze ibasha kuba yamuhereza. Uyu musore akaba atangaje ko nta kintu kimwe azigera abasha kuba yishyuza. Kandi siwe gusa, reka tunarebe dute tunakomerezaho n'umutoza Arekirasa wandikiye ubuyobozi cyangwa se akanama gashinzwe imyitwarire mu Rwanda mu ishyamba ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda muri Ferwafa, asaba kwishyurizwa byibuze amafaranga byibuze arenga miliyoni n'ikipe ya Rayon Sports imufite, harimo imishahara ndetse n'amaprime de match nawe atabonye. Ibi rero bikaba bisanga cyane ibibazo bikomeje kugariza ikipe ya Rayon Sports, cyane cyane bijyanye n'imishahara, dore ko abakinnyi benshi abatoza bari kwishyuza ikipe ya Rayon Sports amafaranga bagiye bakorera, ariko ikipe ikaba itarabashije kubishyuza. Aha ngaha twabibutsa ko n'umutoza Kasambungu Andre nawe yatangaje ko ikipe nayo muri mu mwenda, nubwo umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sports ariwe Bwana Nkunza Jean Paul yaje kubihakana, avuga ko ikipe ya Rayon Sports nta mwenda ifitiye uyu mutoza Kasambungu Andre. Ariko Arekirasa we yarangije kwisunganisha cyangwa se kwiyambaza abashinzwe akanama nkemurampaka muri Federation y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, kugira ngo aregere cyangwa se arebe ko yabona amafaranga ikipe ya Rayon Sports imurimo arenga byibuze miliyoni. Uyu mutoza Arekirasa ni umutoza warigiye guhuza byibuze imyaka 2 atoza ikipe ya Rayon Sports, kuko umwaka wabanje wa shampiyona ya 2018 na 19 yatoje ikipe ya Rayon Sports nk'umutoza mukuru, mu gihe batarabona umutoza mukuru n'umundi nyuma y'igenda ry'uwari umutoza mukuru Xavier Martinez Spinoza, ariko yaje kongera kwiyungwaho na Kasambungu Andre nawe wese ugirwa umutoza mukuru w'ikipe ya Rayon Sports. Ariko mu minsi yashize nibwo ikipe ya Rayon Sports yaje icyo bakwita nko kugurana cyangwa se swap, maze twara umutoza Gibukasa watozaga ikipe ya Gasogi United yerekeza muri Rayon Sports, ndetse n'uwari umwungirije Gibukira, bose bajyana mu ikipe ya Rayon Sports. Naho ikipe ya Gasogi United nayo itisinyisha Kasambungu Andre ndetse n'umwari umutoza umwungirije mu ikipe ya Rayon Sports ariwe Arekirasa, bose babasha kwerekeza mu ikipe ya Gasogi United. Ese iyi mishahara bari kuregera bose bazayibona? Ariko ni ikibazo gikomeje kuba ingutu ku ikipe ya Rayon Sports, ko ari abantu benshi bakomeje kwishyuza. Twibutse ko yaba Bakame baracyamuri mu mwenda, yaba Ivan Minnaert baracyari mu mwenda. Ivan Minnaert nterutse gutangaza ko ngo umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sports ngo ari umugambanyi, kuko byari byanje kwemeranya ko Ivan Minnaert uzaza gutoza ikipe ya Rayon Sports, ariko nyuma yaje gutangazwa nuko yasanze basinyishije Gibukasa nk'umutoza mukuru w'ikipe ya Rayon Sports. Uyu mutoza rero Ivan Minnaert nakaba yatangaje ko none agiye kongera gukurikirana ikijyanye n'amafaranga ye bamurimo, dore ko bategetswe kumwishyura byibuze arenga miliyoni
zirindwi ikipe ya Rayon Sport imufitiye. Ese amafaranga ikipe ya Rayon Sport zabona rimwe ibasha kuba yabahereza? Twibutse ko na bisi yabo yarafatiriwe ntabwo iragarurwa, n'abakinnyi benshi bagiye batandukanye bagenda batangaza ko ikipe ya Rayon Sport barimo imyenda, ariko ubuyobozi bukatangaza ko nta myenda bugiye bafitiye. Reka turebe rero, tubihanga amaso turebe ko ikipe ya Rayon Sport izabasha kwikura muri ibi byago, cyane bijyanye n'amikoro biri kuranga muri iyi minsi cyangwa se muri uyu mwaka, nyuma y'icyorezo cya coronavirus cyangwa se cya lockdown, aho kiziye rwose. Ikipe ya Rayon Sport ni ikipe yakomeje guhangana n'ibibazo bijyanye n'amikoro, cyane ko ahenshi ikura cyangwa se amafaranga menshi yakura ku mikino yakire cyangwa se ku mastade, ariko nyuma y'uko nta mikino igikinwa hano mu Rwanda, ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugurwa no guhemba abakozi bayo. Ikipe izabyikuramo, reka tubihanga amaso, ariko n'abafana bayo bakomeza kugira icyo bakora bataba bwaburo bwinshi budafite umumaro. Reka rero dukomeze kwihanga amaso. Nawe kandi tutaravana mu ikipe ya Rayon Sport gatoya, yifuje umukinnyi Rukundo Dennis wakiniraga ikipe ya Police FC yo mu gihugu cya Uganda. Uyu musore rero akaba yamaze kongera amasezerano mu ikipe ya Police FC yo mu gihugu cya Uganda, n'ubundi bivuze ko ikipe ya Rayon Sport itakimubonye cyangwa se atakije gukina ikipe ya Rayon Sport nyuma yo kongera amasezerano mu ikipe ya Police FC. Rayon Sport yaza gushaka undi mukinnyi wabaza guhagarara mu mwanya, cyane ko yaje gushaka kubaka umwanya wo kuri nimero 2, wo kuri 2, cyane ko uwari usanzwe ukina ari we Iradukunda Radu yamaze kwerekeza mu ikipe ya Police FC. Reka duhanga amaso rero ikipe ya Rayon Sport turebe ko yazashaka undi mukinnyi waza mu kimbo cy'uwo musore Rukundo Dennis yifuzaga, ariko ikaba itarabashije kuba yabona. Naho tutaravana mu Rwanda gatoya, ahamagana ku isaha y'isa 5:47 nibwo inkuru yagiye hanze yuko akanama gakemura impaka za siporo ku isi ka TAS cyangwa se kasi katesheje agaciro ikirego cy'ikipe ya Heroes ndetse n'ikipe ya Gicumbi zari zararegeye nyuma yo kumanurwa mu cyiciro cya 2, aho zari zaje kwiyambaza aka kanama kugira ngo hakurikizwe amategeko barebe ko izi kipe ebyiri zabasha kuba zagaruka mu cyiciro cya mbere. Ariko aka kanama rero kakaba katesheje agaciro iki kirego. Urukiko rushinzwe gukemura impaka za siporo TAS rwarangije gutesha agaciro ikirego cya Heroes na Gicumbi zaratanze nyuma yo kutanyurwa n'umwanzuro w'akanama k'ubujurire ka Ferwafa kahamije icyemezo cya komite nyobozi cyo kuzimanura mu cyiciro cya 2. Gicumbi na Heroes zaregeye TAS kubera ko kubwabo ko Ferwafa itakurikije inama yagiriwe n'abayobozi b'amakipe mu cyiciro cya mbere ubwo bahuraga muri Gicurasi, aho ngo bari bemeranyije ko aya makipe atazamanuka mu cyiciro cya 2 nubwo hatangwa igikombe. Ikindi batumvishe ngo ni uburyo bemeye ko mu cyiciro cya 2 bazakomeza gukina mu gihe mu cyiciro cya mbere bahagaritse. Ikirego cyatanzwe mu mpera z'ukwezi kwa 6 cyagombaga guherekezwa n'amafaranga 2,000 by'amasuwisi bingana n'amafaranga miliyoni 2,260,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Gusa ngo aya byarangiye atabonetse nk'uko wari uhagarariye amakipe mu mategeko Maître Murindahabi Olivier yabihamirije kimwe mu gitangazamakuru cyangwa se gikorera hano mu Rwanda. Agize ati transfer y'amafaranga bakoze ntabwo yigeze igerayo. Muri TAS badusabye icyemezo ko twishyuye tariki ya 2 Nyakanga, aho baduhaye iminsi 3 kuba twayabonye. Byageze tariki ya 10 Nyakanga bidakozwe, aho TAS yahise inyandikira ivuga ko ikirego kitacyakiriwe kubera ko tutagaragaje ko twishyuye, kandi ingingo ya 48 ivuga ko iyo irengeje iminsi baguhaye utabikoze ikirego gihita giteshwa agaciro, aho nta kindi wakora ahubwo wemera icyemezo cyafashwe. Maître Olivier akaba atangaje ko kubwe atazi niba borudero yari yahawe koko yaremezaga niba amafaranga yaratanzwe, gusa ngo yakoze ibishoboka byose ngo asabe abayobozi b'aya makipe kumuha icyemezo ko bishyuye, ariko ntibyakorwa. Bivuze ko Gicumbi na Heroes zizakina mu cyiciro cya 2 umwaka utaha. Tariki ya 22 Gicurasi mu 2020 nibwo ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryatangaje ko umwaka wa shampiyona ya 2019-2020 ushojwe, aho ikipe ya PRFC yegukanye igikombe mu gihe amakipe Heroes na Gicumbi yasubijwe
mu cyiciro cya kabiri. Iki cyemezo cyavugaga ko nyuma yo guhura n'abantu batandukanye bafite aho bahuriye n'umupira w'u Rwanda ndetse no kureba ingingo za 33 na 28 z'amategeko agenga statut ya Ferwafa, hemejwe ko shampiyona y'icyiciro cya mbere irangizwa hakurikijwe uko amakipe yakurikiranaga nyuma y'umunsi wa 23 wa shampiyona, aho umunsi wa 24 washeshwe kubera ko hari amakipe atari yakina. Ibi byari bivuze ko APR FC yegukanye igikombe cya shampiyona n'amanota 57 igakurikirwa na Rayon Sport n'amanota 50, Polisi ikaba iya gatatu n'amanota 43, amakipe ya Heroes ya 16 na Gicumbi ya 15 akaba yarasubijwe mu cyiciro cya kabiri. Ngibyo rero ngayo nguko n'ubundi umwanzuro wa TAS n'uwo nguwo nta kindi, nyuma yo kubatisha amafaranga basabwa byibuze amafaranga mu biro by'amasuwisi, TAS ikabatesha agaciro ikirego cya Heroes ndetse n'ikipe ya Gicumbi. Bivuze ko n'ubundi mwaka utabyanga bikunda amakipe agomba kuzaba ari kugundaguranira kuri bya bibuga za ntabire zo mu cyiciro cya kabiri, hamwe ngo batemere gufata amashusho. Ubwo ngubwo rero reka turebe niba bizarangira gutya, gusa ya TAS yaje gutangaza umwanzuro nta kindi kintu ushobora kuba wakora kugira ngo ube wavuguruza umwanzuro cyangwa se gira ikindi kirego watanga. Reka tugaruke mu kanya gato twerekeza ku mugabane wa Afurika, turi amatransfer hamwe namwe akomeje kugenda avuga kuri umugabane wacu duherereyeho. Amakuru yacu imikino tuyakomereje ku mugabane wa Afurika, nta kindi kiri kuhavugwa, ni amatransfer amwe namwe agiye atandukanye ari gukorwa mu makipe yangaha ku mugabane wa Afurika. Umwataka w'umunyanigeriya witwa Junior Lokosa ubu ngubu yamaze gutandukana n'ikipe Esperance de Tunis yo mu gihugu cya Tunisia, nyuma y'uko umusore arangije amasezerano asanzwe afitanye n'iyi kipe, nyuma y'uko yarageze muri iyi kipe mu kwezi kwa mbere kwa 2019, aho yageze muri Esperance de Tunis amaze kuba umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri shampiyona mu gihugu cya Tunisia. Mu mikino 21 yabashije gutsinda ibitego 19 ubwo yakinaga mu ikipe ya Kano Pilas. Si umusore gusa uri gutangazwa ko yaje kwerekeza mu makipe hano ku mugabane wa Afurika, n'ubundi umusore witwa Opa Manyisa wari free agent arangije kwerekeza mu ikipe ya Bidvest Wits, nyuma yuko n'ubundi ikipe ya Mamelodi Sundowns bari barangije cyane ku masezerano bari bafitanye. Uyu musore kandi ntago ari we gusa werekeje muri ikipe, dore ko n'ubundi asanzemo wari usanzwe akina ikipe ya Orlando Pirates ari we Joseph Mulungwane wari usanzwe akina ikipe ya Kaizer Chiefs, nyuma yo akerekeza mu ikipe ya Orlando Pirates. Uyu musore w'imyaka 31 n'ubundi ubwo ngubwo nagiye kwiyongera ku bakinnyi bamwe na bamwe bari kugenda basinyishwa n'aya makipe. Naho mu ikipe ya TP Mazembe nayo ikaba yaranje gutangaza ko cyangwa se biri kuvugwa ko ishobora kwemera amafaranga y'amadolari y'amanyamerika ajya kuri miliyoni 2 maze ikarekura umusore mu Kongomani Jackson Muleka akaba yakorekeza mu gihugu cy'u Faransa muri shampiyona ya Ligue 1 mu ikipe ya Lille cyangwa se mu ikipe ya Olympique Lyonnais. Na muri amakipe uko ari abiri ariko umushaka, ariko cyane ku ruhande rwa Lille niri kugaragaza ko iri kuba yamushaka cyane, kandi ikipe ya Lille none ikabikomeje gutangaza ko ntago ari gushaka uyu musore Jackson Muleka gusa, ntago ari gushaka Jackson Muleka kuko ino kuvugana n'umusore w'umunyazambia ukina ikipe ya Red Bull Strasbourg ari we Passon Daka, ushobora kuba yajya gusimbura uyu mutaliyani witwa Victor Osimhen akaba yasinyira ikipe ya Lille. Ubundi akabiba bakwifuza kuba baba bafite ataka n'ubundi abasore babiri ari we Daka na Jackson Muleka. Ibaze ataka rero y'umusore Jackson Muleka ndetse na Daka, ubwo ngo yose abantu bazayumva cyane abadefenseur mu gihugu cy'u Faransa. Naho twerekeje mu gihugu cya Uganda, nta kindi kikavugwa nuko umusore wayo Iron Ashdod ku myaka 4 yonyine iranje yavuye mu ikipe ya Vipers akerekeza mu ikipe ya Hotshot Fadadi Bayo yo mu gihugu cya Israel. Umusore w'imyaka 21 rero byanga bikunda ni umusore agize agaciro kanini cyane kuko yari akiri mutoya mu gihugu cya Uganda nyuma ya shampiyona ya 2019-2020 muri sezi imwe gusa. Uyu musore akinira ikipe ya Kopala yabashe kwitsinda ibitego 13 ndetse muri kariyeri ye
ni umukinnyi wagiye ugaragaza ibintu byinshi cyane cyane nko karifa ikipe y'igihugu cya Uganda mu mikino ya CHAN ndetse na Sekafa Cup. Byose rero ni ibigwi by'uyu musore n'ubundi w'umunya-Uganda warangije kwerekeza mu ikipe ya Top Flight Club FC Iron Ashdod yo mu gihugu cya Israel ku myaka 4 yamaze gusinya kuri kontra. Naho ikipe ya Mamelodi Sundowns yamaze gusinyisha umusore w'umunya-Brazil umudefenseur witwa Ricardo Nascimento ku myaka 3 kuri kontra azamara akina mu shampiyona mu gihugu cya Afrika akigaragara mu ikipe ya Mamelodi Sundowns. Ni umusore w'imyaka 33 rwose wamaze w'umunya-Brazil waturutse n'ubundi mu gihugu cya Brazil aje gukinira ikipe ya Mamelodi Sundowns bitewe n'amafaranga cyane cyane amakipe agiye afite cyane ko ari amafaranga menshi abagiye ahembwa abasore baturuka ku mugabane w'Uburayi cyane cyane kuko na amakipe agura abasore azi neza azi n'icyo bazabamarira. Uyu musore rero umunya-Brazil n'ubundi ni umusore bigaragara ko azava mu gihugu cya Afrika y'Epfo mu mwaka wa 2023. Ni umusore rero w'imyaka 33 rwose w'umunya-Brazil witwa Ricardo Nascimento w'umudefenseur. Naho dukomeje n'undi ku mugabane wa Afrika, ku mugabane wa Afrika ikipe ya Zambia yaranje gusinyisha Milutini Micho watoje n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ariko akaza kwirukanwa bite nuko bavuga ko nta musaruro yabashije kuba yageza kuri ikipe y'igihugu rero Amavubi. Uyu mutoza rero mu mukoro yahawe kuzakarifia ikipe ya Zambia mu mikino ya CHAN 2020-2021 ndetse n'imikino ya CAN ya Afrika 2020-2022 akaba azabasha kwa bikarifia kandi no mu mikino y'igikombe cy'isi 2022 kizabera mu gihugu cya Qatar. Reka tuze kantoya twerekeze no ku mugabane w'Uburayi tubanze ture cyane mu gihugu cy'Ubutaliyani uko shampiyona ku munsi w'ejo cyase uko amakipe yabasha gutsindana cyane cyane tureba hagati y'ikipe ya Cristiano Ronaldo itabasha kwitwara neza ndetse n'ikipe ya Shilo Immobile waje kubatsinda ibitego 2 kuri uyu munsi bikaba byatumye ahita abasha kuba yageza ku bitego 35 akaba yaje imbere y'umusore Cristiano Ronaldo ndetse na Robert Lewandowski rwatana igihembo cya Surie d'Or. Ku bitego 2 gusa by'umusore Shilo Immobile ikipe yaje gutsinda Brescia ibitego 2 ku busa, naho ikipe ya Sampdoria itsindwa n'ikipe ya AC Milan ibitego 4 kuri kimwe, naho Sassuolo inyagira ikipe ya Genoa ibitego 5 ku busa. Udinese itsindwa na Lecce ibitego 2 kuri kimwe. Hellas Verona itsinda ibitego 3 ku busa ikipe ya Spal, ndetse Cagliari iza gutsinda ikipe ya Juventus ibitego 2 ku busa, naho Fiorentina itsinda ikipe ya Bologna ibitego 4 ku busa, mu gihe ikipe ya Torino yatsinzwe na AS Roma ibitego 3 kuri 2. Ahangaha cyakitezwe n'umusore Cristiano Ronaldo n'umusore Shilo Immobile cyane cyane wakomeje kugenda bahatanira igikombe cy'umukinnyi yatsinze ibitego byinshi haba mu gihugu cy'Ubutaliyani ndetse no ku mugabane w'Uburayi, aho uyu musore Cristiano Ronaldo ngo amaze kugera ku bitego 30, naho umusore Shilo Immobile akaba ageze ku bitego 35 nyuma gutsinda ibitego 2 muri iri joro ryakeye. Naho rero si Cristiano Ronaldo gusa, Shilo Immobile yaje imbere kuko yahisaza n'imbere ya Robert Lewandowski wo mu gihugu cy'Ubudage mu ikipe ya Bayern Munich, kuko ubu ngubu sibyo ko amahirwe Robert Lewandowski asigaranye nuko n'umuntu akiri muri Ligue des Champions cyangwa se UEFA Champions League aho ashobora kuza akaba yatsinda, kuko bafite umukino wo kwishyura muri uku kwezi kwa 8 ikipe ya Chelsea uzaba kwa 2 kimwe gitaha. Uyu musore Robert Lewandowski n'undi ntagifite amahirwe ko bikaba bivugwa ko ashobora kuba yaza akaba yabasha gutsinda ibitego, kuko Shilo Immobile agiye imbereho ibitego bya muri 3 umusore Robert Lewandowski. Rero umusore n'ubundi yangakunda akabyitezwe ko ashobora kuza ugasanga atsinze ikipe ya Chelsea, kuko byibuze umusore Robert Lewandowski asigaje byibuze imikino 2 ushobora kuba yamuhesha kuba yatwara igikombe cya Surie d'Or cyangwa se urukweto rwa zahabu ruhabwa atsinze ibitego byinshi, kuko birateganya ko afite umukino wo kwishyura n'ikipe ya Chelsea muri Ligue des Champions, kuko ku mukino wanza byo twibuka ko yatsinze ibitego 3 ku busa, bafite n'amahirwe kuba banayikuramo, hanyuma akaba afite n'undi mukino byibuze muri kimwe cya 4 cya Ligue des Champions n'ubundi kirangiza.
bikabivugwa ko biriya byibuze umusore ashobora kuba ari uhabwa amahirwe menshi yo kuba yakwegukana iki gihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi ku mugabane w'i Burayi. Naho reka tuve mu Butaliyani gato tubanze tuganyarukiye mu Bwongereza turebe uko imikino imwe n'imwe uko icyo yasize, kuko imikino uko byagenze kose byanga bikunda amakipe yerekeza muri UEFA Champions League niyo yari yitezwe cyane cyane ko igikombe cyacyanjije gutwarwa n'ikipe ya Liverpool, aho ikipe ya Liverpool, ikipe ya Manchester City, ikipe ya Manchester United n'ikipe ya Chelsea arizo n'ubundi zerekeza mu mikino ya UEFA Champions League. Nyuma y'ikipe ya Man U rwose nyuma yaho imaze gusinyishiriza umusore Bruno Fernandes mu manota byibuze 42 bakoreye uyu musore bamaze kumusinyisha, amanota ajya kuri 32 yose bayakesha uyu musore. Bafite amanota 32 mu manota 42 bakoreye nyuma y'uwo musore bari bamaze kuba bamusinyishiriza. Si ibyo gusa kuko ikipe ya Man U niyo kipe ya mbere hawe byibuze penalty nyinshi mu gihe cy'umwaka umwe, kuko yateye byibuze penalty zigera kuri 14 zose. Uyu musore penalty zigera kuri 6 yazinjije neza cyane kandi azinjiriza mu buryo bumwe, bigaragara ko uyu musore yagize byibuze uruhare rwa 90 kugira ngo ikipe ya Manchester United ibashe kuboneka mu mikino ya UEFA Champions League y'umwaka utaha 2020-2021. Naho rwose uyu musore kandi biragaragara ko ikipe ya Manchester United nyuma ya lockdown yari yabaye mu gihugu cy'Ubwongereza kubera icyorezo cya COVID-19, ikipe ya Manchester United iri ku mwanya wa mbere nyuma yo gusinyisha umusore Bruno Fernandes, kuko izi imbere rwose y'amakipe yose bahatanira muri Premier League. Ngayo nguko amakuru twari tubafite kuri uyu munsi, reka tubashimire amakuru yacu n'umundi nakagaruka mukomeze kubana natwe isaha ku isaha.